Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Hurmatly musulman bir tuğandarım, bugünkü Kurban ayt bayramınızlar kut bolsun. Jaratkan Allah Tebarek ve Teala bugün her biriңердин kadamыңарга, niyetiңерге Allah Teala eselep soğuptor жазган bolsun. Kurban ayt al-kurba, Allah Teala'ga жақын болу. Tirekке karşı biz musulmanдар ulu ibadatlardan birösü, al ibadattan alыстап ketkenbiz. Sufyan Savri rahmetullahi aleyh mınday deyt: Allah Teala'ga ibadat kılıngan, Allah'a bendeni en jakın alып baruvçu ulu ibadatlardan bir ibadatты men bilbeymin. Men bilgen al ibadat bir insandın birödün köңүлүн alуу deyt. Biröge kuvanıç tartуулоо deyt. Hurmatly musulman bir tuğan Araplarda leysel iidu limen lebisel cedidu, ayet degen жаңы kiyim kiyingen adamdın bayram emes. Al-iidu limen taatuhu yazid, çınığı ayet kimnin taat ibadatı ziyada olsa. Kiyimin kozdonup ibadatın soğup işin köybösü, anın hiçbir faydası yok. Aytayın degen mesele hurmatly musulman bir tuğanım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabassumuka fi vecihi ahika sadaka, bir musulmanın yüzüne jılmayıp jarık manayda birödü külüp kütüp alganın bu çoğun bir sadaka deydi. Dinimiz öyle öte ulu din, öte büyük kanday din. Tirekке karşı hurmatly musulman bir tuğan, biz cabril havatir, biröөнүн köңүlүn alуу, biröөнүn köңүlүnө kuvanıç tartуулоо деген ibadattan alыстап кеткенбиz. Daima görsöň %70-80% adam açууланып, biröөгө kapa olup, köçödө maşinede жүрsүn, marşrutkada жүрsүn, bazarga barsın, daim ele manayı çökkön insandardı görösүn. Bir musulmanga azır jarыңызга jılmayıp, aytыңыз marek bolsun dep jılmayıp koygonuңuz ne eken? İbadat eken. Cabril havatir degen birödün köңүlүn kötörүү. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında Cüleybib degen sahaba var eken. Atı kim eken? Bu Abu Bakr emes, Umar emes, Osman emes, Abu Hurayra siyahtуу köp hadiste aytkan emes. Je bolbosam Abdullah ibn Umar siyahtуу öte köp hadis da jok. Cüleybib radıyallahu ta'ala anhu, hurmatly musulman bir tuğanım, başpanek jaşay turgan үйü jok eken. Malı mülkü yok, atak dankı yok. Sahabaların arasında bir çette kalgan, betlerine bir küçük çıkan, büdür çıkan, öte hunik, bunday karaganda adam köңүл burbay turgan. Meçitke gelip jatsa anın balışı baş koyoru özünün çıkanağına başını koyup, köçede hiç kim köңүl burbayt eken. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cüleybib'e karab, "Üylenbeysin mi?" deydi. Cüleybib radıyallahu ta'ala anhu, malı mülkü yok, akçası yok, baylığı yok. Ya Resulallah, men de kembagalga, men de hunik bolgon jigitke kim kızım beret deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men seni üyleymin deydi. Ya Resulallah, siz meni üyleysiz mi? Ya Rabbi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men seni üyleymin deydi de, Peygamber aleyhisselam Cüleybib için başka bir sahabanın üyünü takıldatıp juvuçup alıp geledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaga kızına men juvuçu olup geldim degen kezde, sahaba suyunip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menin kızıma juvuçu olup dur. Ya Resulullah, sizdin juvuçuluğunuz baş üstüne hoş geldiniz, üyüme kut keldiriniz deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bирок men özüm üçün kızыңды surap gelgen jokmun" deydi. "Men kızыңdın kolun surap gelgen, Cüleybib üçün kolun surap geldim" deydi. Sahaba, "Ya Resulallah, Cüleybib'e bere turgan kızım yok menin. Cüleybib'e menin kızım surayısız bu" deydi. "Üyü bolbosa, tıyını bolbosa, başkası bolbosa yok" deydi. Kirip özünün ömür yoldaşına, "O baldarım apası, kembir suyunç vergen paygambar bizge juvuçu olup geldisi, alda suyunu paygambardan artık juvuçu kelmek bitse, birok özün emes" deydi. "Kızımızdı Cüleybib'e bere turan kız pızımız yok" deydi.
Пайғамбарға айтып қойың дейді. Мен келіп қызымды Жүлайбипке бермекмін дегенде, үйдің ішінде ұғып тұрған қызы, атаке, апа, пайғамбар алейхиссалам жуучу болып келген, пайғамбардың талабын қайтарасыңар, қарсы шығасыңар. Пайғамбар жуучу болса мен разымын дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде Жүлайбип разияллаху тааланың көңілін алу. Пайғамбар алейхиссалам кейін Жүлайбип менен бұл қызды үйлегеннен кейін пайғамбар саллаллаху өзінің никесін, алардың никесін оқып, bir қанша күндерден кейін хайя алал жихад, жихадқа шақыру болған кезде Жүлайбип разияллаху тааланың худағын сахабалардың қатарында жихадқа шығады. Бірақ құрметті мұсылман бір туғаным, мареке бүткеннен кейін сахабаларға пайғамбар жоғалтуыңар барбы? Кім кімді жоғалтты десе, мен паланчы байкем жоқ, тайкем жоқ, құдам жоқ, башқа жоқ деп әр кімді айтады. Бірақ Жүлайбип жөнінде ешкім айтпайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көзінен мөлтіреген жашағып, бірақ мен Жүлайбибімді жоғалттым дейді. Жүлайбип жоқ дейді. Қарағыла іздегіле мен үшін дейді. Сахабалар іздеп келсе, Жүлайбип разияллаху таалану шахид болып, денелері қылыш менен кесілген, қанжар сайылған, жана найза сайылған шахид болғанын көреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар алейхиссалам келіп, Жүлайбиптің сөөгін қолына қойып, тізесіне қойып, қабырын қазғанға чейін қармап отырады. Хазіреті Анас айтады, Жүлайбиптің орнында мен шахид болсам деген үмітті қылып қалдым дейді. Пайғамбар алейхиссалам Жүлайбипті қарап, Жүлайбип минни ва ана мин Жүлайбип, Жүлайбип менден, мен Жүлайбиптен деді. Пайғамбар бұл жерде Жүлайбиптің кембағалдығына, байлығына, атақ-даңқына емес, анын иманына қарады, урматтуу мұсылман бір туғаным. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Жүлайбиптей insandың көңілін алу, бәлкім мүрзені қазғанын лахатқа Пайғамбар алейхиссалам Жүлайбипті өз қолы менен қойып, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаназасын оқып дуасын қылды. Күндердің бірінде жөнөкөй бір ежекей айылдың четінде келесі bir жетім бала қолына чуық алып бір нәрселер чызмалап ойнап отырған екен. Ежекей сұрайды, бала емне қылып отырасың дейді. Баланың үсті кир, киімдері жыртық, қиналып отырғанын біледі. Бала емне қылып отырасың дейді. Бейіштен мен bir чек бөліп отырамын дейді. Жаңағы баланың қиналғанын, құрсағын ашқанын білген ежекей, bir чекті мағада сатпайсың ба, қанша десе, 500 сом дейді. Чөнтөгінен 500 сомды алып, жаңағы балаға береді. Keçinde үйüne kelip köyösüne uşul okuyan aytkandan keyin bir bala deydi ayıldın çetinde beyişten çek bölüp jatıptır. 500 somga çek aldım deydi. Ertesi köyösü de uşul jol menen kelerse bayağı bala uşul jerdile birdeleri sızmala oynap oturuptur. Bala emne kılıp oturasın dese, beyişten çek bölüp jatam, orun bölüp atam. Maga da satpaysın mı, kança dese, 5000 som deptir. Vay balam kanday keçele ejekeyge 500'gө verip bugün 5000'ge çıkarıp aldın mı deydi. Janagı bala karap durup, atake deydi. Keçegi eje menin çek alam degende al, men 500 somdu menin köngülüm üçün, menin kursağımdı toygozoyun, kuvantayın dep bergen. Siz bugün beyişten bir orun satıp alam dep jatasız. Beyiştin orun, beyişteki orun çektir akçaga satıla turgan nerse emez. Beyiştin jolu biröylerdin köngülünü alуу menen, biröydüge kuvanış tartуулоо menen barıla turgan. Oşonduktan da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Allah'a en süyüktü amallardan birösü bir musulmanga kuvanış tartуулоо deydi. Emne eken? Ahabbul a'mal ilallah, Allah'a en süyüktü amal bir musulmanga kuvanış tartуулоо. Kelgile bugün ömür joldoşuңuzga kuvanış tartуулоо. Ayıttan barıp maşallah menin süygönüm, altınım, başkam erkeletip, baldarыңыздын чекесинен öp, kolunuzdan kelgen tıyın tıpır berip, bugün kuvanış tartуулай turgan. Özüңүздүн досуңузга, классташыңызга, устазыңызга, бирөөлөргө телефon çalıp, SMS жөнөтүп көңүлүн алым. SMS десе бүгүн өзүң ооз эки айтып койсоң болот го. Атаке, bir туғаным, мен сизди жакшы көрөм. Бүгүн айтыңыз марек болсун. Биздин бактыбызга бар болуң, ден соолукта болуп, бирөөдүкүнө копия кылып эле переслать эте бербесин. Эки ооз сөз жасалбайсың ба? Бүгүн ошондой мода болуп калды. Эртенен бери 55 келди. Бардыгы эле бирөөдүн эмесин жөнөтүп атат. Өзүң бир ооз эки бир неме айт, атаңа, апаңа арнап. Ошондон урматтуу мусулман bir туғаным, бүгүн айт
Jönököy эле жаңы кийим кийип коюп эмес. Жакшынакай татынакай кийинип жыпар-жыттанып эмес. Негизги айт бүгүн не экен? Бирөөдүн көңүлүн алалы, бирөөгө кубаныч тартуулайды. Эң негизгиси жетим жесирдин башчысы. Жана хадистин уланысында Ahabbul a'mali ilallah, Allah'a en sүйүктүү амал сурурун tudkhila ala muslim, bir musulmanга кубаныч тартуулоо, ау татруда анху жуан, же мусулмандын ачкалыгын жоюу, ау тaqdi anhu дайнан, же анын карызын төлөп коюу, карызынан кечип коюу. Бүгүн Курбан айтты, телефон чалып, 1000 сом бере албай жүрөсүң, кечирдим Кудай жолуна деп кой. Машалла, кандай кубанычта. Ау taqdi anhu дайнан, же бирөөдүн карызын төлөп коюу, ау taqdi anhu daynan aw tatrud anhu ju'an, je bir açkalığın joyup koyu bolsa, je aw takshif an kurbatan, bir kıyınçılığın jеңил kılıp koyu. Bir hadisin ulandısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Vali an amshi fi hajat akhin", bir musulmanın kajetine jardan berem dep jürüğüm deydi. Peygamber aleyhisselam menin özüm meçitimde bir ay itikafga oturgandan jakşırak deydi. Bir musulmanga bugün jardamda berem dep barsanız, kede kurmandыкtan etini alıp barıp kuvанычta bir musulmandın kıyınçılığına jardam dep basıp жүрүү, Paygambardın meçidinde bir ay çıkpastan ibadat kılgandan jakşırak deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün urmatlı musulman bir tuğan, jetim jesirдин başını sılay turgan, bir-birinizi kuvанычta turgan, bir-birinizi kutuktay turgan, jılmayıp, kara jılmayıp koyulçu maşallah. Aytыңыздар marek bolsun, namaz vakti boldu inşallah.